Chamkei tupchosyekchuk en Yashua Messiah. Ingesomane kitabutab Taunet kurgat 32 koitetab 28 kekose kewaljin kainet Jacobo koek Israel. Miten tupchosyek chemwoe kolen kitun kinyokewal kainet Israel konyo koek Church of God. Osome chekitupche kekerin ko iman konetisyoni koyeborundo sirutik ak kenai kora chito nekinome konetisyonoton Andrew Daga ko kinyo kole ne en baadaye konamkee ak ng'olyot Church of God. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Ko netai chekitupche osome kekas cheng'ololdo konetik chebo kanisetab Church of God 7 Day konamkee ak konetisyoni kibunu Andrew Daga. Ko en yu osome keboisien ng'alalet neking'alal kiboityot Jonathan Bett ak kiboityot nekikuren Amos Kechwa. En ortinwechu kobo 12 chebo lagokab Israel ko kokicher chito agetugul en kot agetugul koin chebo bororioni ka. Aya kiit kora kelewen biik 70 anan chekikuren Sanhedrin. Aya akebwa kipkoyan kounon ele kikakipanganda serikalitab kanisani iborurutiet nebo Keny akine. Aya kebwa any ngemur Isaia konyokemwote any kemwoe kele tanyokewole kainet kewoljin Israel nikan kainet anan nyokewoljin cheptab Jerusalem nikan kainet anan nyokewoljin cheptab Sion kainet kele kainet netatun komwoe kutitab Kiptayat en kitabutab Isaia 62 koitetab 1 akoi 2 yo kong'olole any konyokewoljin kainet cheptab Jerusalem nikan Isaia 62 Mosise akobo Sion kong'olole any akobo Sion nikan cheptab Jerusalem anan cheptab Jerusalem nikan akoi komanda imanda nyin kou walunet akomanda yetunet kou tait nelole akoker bororiosyek imandab akoker laitorinik torornotenyin akekuren kainet nelel anyokekuren any kainet nelel netun Aya yoniton akonyokekuren kainet nelel netun kuren kamuktoindet kingokokwai Mesia kong'et kango kakome akong'et en betutab somok akotokosta kipsengwet Kiptayat ko kiitany kekurtoen bichukan anan kosuldaen ng'olyotab kewolji kainet bichukan bororiono kikuren Israel akekuren kainet nelel nekanyokong'alal tamirmiriet netilil en sirikab arorutiet nelel kekuren any kanisanoton Church of God. Kole kekuren Israel ko kiboe tamirmiriet netilil kekuren Church of God. En kitabutab Boisionik any kurgat 20 koitetab 28 oripke anyun okweket koboto okwet tugul nekikonon tamirmiriet netilil oiku ribik obai kanisetab Elohim nekikialen korotikyik. Mwoe nebo Kingereza kole ne ngesoman King James Version. Kasoman ndugu en Bible nebo Kalenjin oripke anyun okweket koboto okwek tugul nekikonon tamirmiriet netilil oiku ribik obai kanisetab Jehova. Lakini ele somandoi tuguk mwoe kole kanisetab Elohim. Tos en amune yoniton? Amune simasomani tuguk kole kanisetab Jehova? Amune sosomani kole kanisetab Elohim? Miten amune neyoche kiaror. Lakini kiit nekayai tuguk kowo kole nebo Ingereza komwoe kole take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit had made you overseers to feed the Church of God which he hath purchased with his own blood. Kele kobai kanisetab komuktoindet any nekokekurto en kainani kobai komuktoindet kakosulda moi. Now shida miten yoniton ne yoche kekuyen chekitupche kele koinutik chechang chekinyoru en Bible chekisomoni ko kibitunen translation kingewale Bible kong'eten kutit age konyo kutit age nekingewal Bible nguno kong'eten Yunanic konyo Ingereza konyo kesir ng'olyot Church of God ko nemwoe tuguk kole ile noniton ko kainet nebo kamuktoindet.
ne ndakitebe ketebe kele tos komuktoindet nebo Israel ko kainenyin komie en Ingereza amun kotinga kesoma Bible nebo Kalenjin iwal kole kanisetab Jehova kole kanisetab Elohim. Aya ko akiwe lo soman nebo Ingereza kowon komuktoindet nebo Israel ko kainenyin komie en Ingereza. Natene kimwa kele tatun nyokewaljin Israel ne kan kainet ana cheptab Jerusalem ne kan ana cheptab Sion ak kekuren kainet ne lel nyokomwoe kutitab Kiptayat ko kinyokemwa en tamirmiriet ne tilil sirik chekisir bukuit ne tilil en arorutiet ne lel kekurto en kanisani kan Church of God. Tikikuyen chekitupche yeteleldo ng'olyot age tugul ko kararan kesoman sirutik en koindo lakini kesoman en nwokindo ak itwalde ko kergeitu ak kitam kebore eka chondap komi television nekiboru Kibaki kong'alal en yu ak ketil yoton ak kibor Raila kong'alal en yu ak ketil kidogo ak kibor Ruto kong'alal en yu kor ikose kouon kiwolchingei bichon ng'alek lakini en ele kiu ko king'olole age tugul en mbalimbali. Isaia 62 koitetab 2 kolele ne ko kainani lel ko kinoe ine kele kiking'olole ko ki Church of God. Mwoe kole mosite akobo Sion amamunye akobo Jerusalem akoi komanda imandanyin kou kolunet ak komanda yetunenyin kou tait nelole. Kotok ine kimwa komuktoindet kole imanda nekikokikochi Jerusalem koyoche komanda konyo bororiosiek. Akoker bororiosiek imandang'ung akoker laitorinik tugul laitornateng'ung ak kekurenen kainet ne lel netun kurenen komuktoindet toror. Tukisir Bible nebo nguni kole komuktoindet toror ko nikasir nebo kole Jehova ko nikisir nebo Ingereza kole the Lord ko yekimiten kainet Yahweh. Koker bororiosiek imandang'ung koyoche ketebengei kele keng'ololen kenyisiechu ko bororiosiek kotambuani imanda nekakilumda en Israel. Iyoni bororiosiek nguni konetisiet nekakilumda en Jerusalem. Kaniset neo en ng'wony ko Roman Catholic kou yenaat tinye biik 1.3 billion. Miten dinisiek alak kou dinitab Islam, mi dinisiek alak kou Hindus, mi dinisiek cheterter. Neot biik chebo Sabato en kenyisiechu ko biik chetuten chemakitambuani. Lakini kamwa kole akoker bororiosiek imandang'ung. Nebo kamwa kole akoker laitorinik tugul ng'olyot tugul torornoteng'ung. Ng'o nekere torornotet nekikokikochi Israel en kenyisiechu? Kot komiten ko biik tuten ko lanyokekuren kainet ne lel netun kurenen komuktoindet. Nguno makosa nemiten chekitupche ko chekisomoni sirutiet ak kinyokeba kenuyan ak kitwalda keba oldo age. Ngesoman en yuton kenoe kit netokchingei. Iku kokeny narietab kororindo en eutab komuktoindet toror ak iku narietab laitornatet en eutab komuktoindeng'ung. Mi kasarta nekiakomeko nariet Israel kwo kele iku kokeny. Koyoche ketebengei kele en nguni keng'olole ko Israel ko nariet nebo kororindo en tai nebo komuktoindet. Makekurenen kokeny ne kikimeto amakekuren emeng'ung kokeny karaita. Mwoe en Ingereza kole desolate ko ng'olyot kipkuberet. Kole yu mekekurenen karaita ko kerkei ng'olyot mekekurenen kipkuberet. Ako kikurenen Epsiba ak kekuren emeng'ung Beula amun boiboitunenen komuktoindet ne toror ak itun emeng'ung. Ngesomanan kenyo ng'wony en Isaia 62 kenyokenoe kainet ne lel nekakimwochi Israel kele kikurenen. Kakimwa kele kikurenen Epsiba. Kainani Epsiba ko kakile ne baibai en inendet komuktoindenyin. Ko Beula ko kakile nekikitun. Kingotoyo komuktoindet ak Israel amun tekekto ko kakemwoe kokeny kele tun kekurenen nekikitun. Yoche komwa tupchosiek yekinaen kole kainet neking'ololen en yu ko Church of God. Ako ngesoman en sirutioniton nebore in context kou yeking'olole mautiot Isaia ko kakimwa kainet kikuren Epsiba. Epsiba ko kainet en Israel nekikuren kou kabogorisiek ko kametab Manase. Kou ngesoman en kitabutab Laitorinik nebo 2:21 koitab 1 ne boiboitunen komuktoindet. Kotogu chekitupche kele konetisioni kinetai ko kakicher out of context. Kakisoma sirutik ak kitwal keba tuguk chema sirutik.
Ano lekimwa Yahshua kole kawalu ra kainet kongeten Israel Church of God. Ano en arorutiet nele chon ngalek chekitungani. Ngekere kitabutab Mathayo kurgat 23:38 ko ki Yahshua Mesia nekimwochin Israel kolenji kokiboko kwaok ngwong koik kipkuberet kotatun amwa kole ilosunot nenyone en kainetab Yahweh. Ko keng'olole akoi nguni kou noton Israel nguni kotom konai Yahshua. Biik chekinai Yahshua ko tuyenyin nekitenjinote inendet kikwendi Jerusalem. Lakini generally Israel tugul komoingen Yahshua. Ko yekimwa Paulo kole kikiuit icheket kot konyo nyeetab bororiosiek. Konetishoniton nemwoe kole kikiwal kainetab Israel koik Church of God ko kiinome kiboitiot Andrew Nachedaga. Ngecheken Daga ko kiwalawala konetishenyin kong'eten kenyitab 68-70 yon akoi bo inendet en kenyitab 1975 ko kiwalak konetishenyin konamgei akot ak ng'olyot Church of God. Asome chekitupche keker yekiwaldagei konetishetab Daga en kou History of the True Religion nekisire Daga ak Lawrence Orville Dot en kenyitab 1936 en Salem ko kilumdo konetishoniton anyun ko kikuren kitabunoton History of the True Church. Asome kenai ng'olyonoton kikuren History of the True Church. Ko en edition nebo oeng nekinyokosir Daga en Israel en January 1968 ko kiwal kong'eten History of the True Church koik History of the True Religion. Ko kinyokosir Daga ng'alek kwaror kole explaining the name. En edition ichuton kesire Daga en Israel ko kiinam koboisien Daga koinutik chetililen ngandan komikiseni koinutik kou keren yu Jesus kokakosir Daga Yahshua konde bracket. Ko tos yoche kenai kele tos kiyayak ne ker kou en explaining the name kesir amun kinai inendet tuguk chechang konamgei ak ng'alekab koinutik. After having lived in Israel for nearly 15 years among people from nearly 100 different countries and as many languages, we feel saddened to learn that our beloved Messiah and mighty Creator are called by almost as many different names as there are languages. Kiakotebi Israel kenyisiek 15 ako yu ko 1968 icheru 15 ko inai ile kiwendi Daga Jerusalem 1953 ko kamwa anyun kole kit neimei kabisa nemokiboiboenjini kenai kele komuktoindet ak werit Mesia kekuren koinutik cheter kou en lugaisiek cheter. Ako line this surely is not pleasing to them. Kole moiboiboi niton komuktoindet or to the holy angels of their presence. Kole la ko malaikaisiek chemiten en tai nebo komuktoindet moiboiboi kekuren komuktoindet ak werit Mesia koinutik cheterchin. Niton ng'ololen ko Daga. Lakini king'ololen America ko kimakongen ng'alechu. These two only ones who rule the heavens and the earth have each a name. Kole chuton twan komuktoindet kwanda ak werit kotinye koinutik and not all this great confusion of the Gentile names. Kole komai ng'alechu bo musmuset chubo koinutikab bororiosiek. We read who has established the end of the earth. Ng'olyon nemi kitabutab Kolewenoik kurgat 30:4. These names are in Hebrew language. Kole koinutik chebo komuktoindet ak werit komi en kutitab Ebranic. Isaiah 52:6 akoi 9 tienwogikab kolosunet 9:14 ak tienwogikab kolosunet 69 koitetab 35 ak 36 by A.N. Daga. Koyoche inai en yon chekitupche ile Daga kingong'ololen America komi tuguk chekitomo kokuyo. Kangwo Israel kobo kokuyo ng'olyon akosir ng'alechoton en History of the True Religion. Ne ndai ko king'olole kolelen kikiwolchi kainet Israel koik Church of God. Kinyoru ng'alechoton en history niton. Lakini tupchosiek kou Amos Kechwa isomoni Daga en tai komi America lakini manyokosomoni tuguk chekinai Daga komiten emetab Israel. Komiten Daga emetab Israel ko kitabuni ko kakikuren en America History of the True Church kowal kokuren History of the True Religion. Tos kiritebengei amune? Kinai Daga kole ng'olyot chai ko ng'olyot ne
Potorobe. Komiten daga America nicheken en page 10 en copy nikisire Richard Nichols. Yu kongolole daga the church name in both the Old and the New Testament. Kainetab kaniset en arutene osaka arorutiet nelel. Ko inisoman nanu en yuton inyonyone kotinyoru en yu ki ngalechu kasomani Amos Isaiah 60 ak oeng koitetab oeng. Okasoman yoton oeng mawo somok amawo ang'wan akonyokoibunen any kole kikiwal kainet koik Church of God ak kole kikisir konyil 12 en arorutiet nelel kou en sirutichu ko inyoru kou sirutiet nekasoman Amos boisionik 28. Mi kitabut age nekisir daga kora nekikuren Doctrines and History of the True Religion. Komi Israel kasir en yu kole contains from the book History of the True Religion. Kiakowal any History of the True Church koik History of the True Religion by Daga and Dot. Kasir en yu kole reprinted. Togu kele turakini kokisire koketyingei. En yani kong'ololen akobo kainetab kaniset. Kakosire komi America kong'olole kole kuren Church of God. Isaiah 60 ak oeng koitetab oeng. Kikoin kainet kole kosuldo mauinotet. And he gave a new name to the church. Sirutik cheu chomwoe Church of God. Ko kanyokomwa daga kole in the Hebrew New Testament is assembly congregation. Koi priority assembly congregation. Akole or church. Akolan en Hebraic kekuren Kenesia. Sikere en Kenya kuno komi kaniset nekuren Kenesia. Boisien turakini kele kimwa daga. Ikere daga en yu ile me kokoin priority church. Yoche kenai kaniset nebo daga kele kiwalak. Kotou ng'ololi Church of God en yon komiten Israel kong'olole kole in Hebrew kotepto ano. Kinoe kora msimamo nebo daga konam kainet Church of God. Ingeker kaneisenyin en kasetisiek chekikuren Mount Sion Reporter. Asome kebe step by step. Asome keker kasetit netai konam kong'ololet nekibo arawetab 9 kenyitab 1956. Taunetab kasetit nito. Kang'alal kole published by Foreign Department of the Church of God. Kin kokiyomo kaniset en Denver. Kaniset nekibo Denver ak nebo Salem ko kikokoi daga koik Foreign Department. Ko kikwo inendet Israel en kenyitab 1953 ko kiba kotestai ko inendet ko Foreign Department of the Church of God. Togu en yu kele daga ko tambuani kanisosiek iko chebo Church of God kou en koyonchinet nekimiten en Denver. Kasetit chekisibu ko mata kong'alal ko inendet ko Foreign Department. Kasetit nito kora ko menyoru koinutik kou Yahshua, menyoru Elohim, Yahweh. Lani menyoru koina age tugul netililen okot Messiah inyoru kong'olole Christ. Kasetit nebo oeng neosome kora keker sikenai kitepto daga konam kanetisiet. Keker en yuton kasetit nekibo 1959 arawetab 11. Kokabwa daga kole the original 8 quarters of the Church of God. Mi ng'olole kole Foreign Department. Togu kele kotoyo daga kanisa chebo America. Akosir any boisionik 28 sirutik cheng'ololen kainetab kaniset kekuren Church of God. Akole for 8 quarters see Acts 15 verse 1. Sinai kobo 8 quarters nebo kaniset ikere koyon ng'ololen yon kotuiyo boisiek en Jerusalem. Kokakong'alal daga en yu ko inendet anyun nenyolu koamdoi en ng'wonyani kokoik 8 quarters address yeuton. Ko chetogu en yuton ko koicher bana komi page 6 en kobo 1956 komiten page 2. En yu kora komeko Foreign Department of the Church of God kou nebo 1956 kobaten kokoik 8 quarters any ne original Jerusalem. Kora yu kotom kong'alal daga kwaror Isaiah kurgat oeng koitetab oeng akoi somok kole iboru Isaiah kole bo kenyisiechu. Kora daga en yu komoboisien koinutik chetililen menyoru kakisir kainet Yahshua, Messiah, Elohim en tuguk chesire. Asome kora keker about short report nekibo arawetab 11 1960 en page 2 kokonde bana page 2. Aya ng'oliot age netogu en inoni kong'olole original 8 quarters Jerusalem mau nekobo 19
56. Kit age netok kwanyun en yu kakong'alal Daga kole lebunu logoiwek ko Jerusalem. Keren yu, the praise in the last days, Isaiah 2:2-3, never refers to the millennium, but always this Gentile age. Kang'alal kole logoiwek cheme kobunu Jerusalem en kenyisiechu. Lakini en nekobo 1956 ak nekobo 1959 komwoe kwaroru ng'olyondoni kotakotambuani kidogo kanisosiek ko Church of God chemiten emotinwek alak. Mount Sion Report nekibo 1970 arawetab 2 ele ng'ololdo Daga en yu ng'ololdo ano. Ng'olole ko kamwae kole original headquarters, lakini kakomwa en yu kole World Headquarters of Messianic Jews. Kakonam Daga komekokoin priority Church of God. Kang'alal ko Jerusalem ko World Headquarters of Messianic Jews. En yo bikinai Daga en yu konam kakoinutik chetililen. Akonyo ng'alal Church of God kora koik nebo oeng nation of Eloi chekobo komi kasisiek yubo tai, akomwa family of Eloi makole Ebranic bikinai Daga en yo, akonyo komwa kole kainet nekikokony 12 en Bible, akonyo komwa kole Christ ko kamwa Yahshua en yu mikiseni koinutik en wakiro kokoib Daga koinutik chetililen. Now kora en yu kotokong'olole Daga en yu kong'olole kole Isaiah 2:2 kobo kenyisiechu. Iniker kora Daga koboisien koinutik chetililen en bracket kou en page 6 ikere en yu kang'alal and he that sent Jesus Christ akole Hebrew Yahshua HaMashiach. Kanai Daga akobo koinutik chetililen Yahshua HaMashiach, lakini mwoe ko kainet nebo Messiah en Ebranic. Ko kit kora en page 8 yeu ng'olole his name Jesus Hebrew Yahshua. Mikine kakonai Daga konam koinutik chetililen. En Mount Sion Report nebo arawetab 1971 noni kamwa ko en Daga assistant editor ko Gordon Ford kokamwa kole World Headquarters of Messianic Jews Jerusalem akomwa Romanic. Now akobo congregation of Eloi akole family of Eloi mane komi kinet chekitupche ile mesire Daga en Church of God. Kawo systematic Daga koname Church of God konyo komikisen Church of God akou Messianic Jews, congregation of Eloi ak family of Eloi, lakini en 1971 kong'eten arawetab 6 komekosire Daga en tai en page 2 komekosire Church of God, lakini takomikiseni kora en koinutik mwoe Christ akomwa Yahshua en yo. Osirutichu somoni tupchosiek 7 3:14 Zakaria kompiten yuito. Kora ko ng'olole Daga kole Isaiah 2 koitab 2 akoi 3 kobo kenyisiechu. Mi kitet yu nekakonai Daga ine akoi convince konam kainet Church of God. Asome keker nebo arawetab 10. Mount Sion Report nebo arawetab 10 1971 ko kiinoni World Headquarters of Messianic Jews Galatia, Romanic, Galatia, congregation of Elohim, family of Elohim. Mesire Daga en yu Church of God. Ko ndiker en page 7 en gazetit noton kibo arawetab 10 1971 ko kiinet Daga maana nebo ng'olyot kinde komuktoindet kainenyin Jerusalem. The creator placed his name at Jerusalem. Ngono tupchosiek chechang komwoe kolelen kikinde Jerusalem kainet nebo komuktoindet. Lakini teben kainanaton ko lele mokingen. Kiinet Daga en gazetit nyoru en yu ko Jerusalem chenge his name in Jerusalem. The father's name is found in the word Jerusalem. As is spelled in Hebrew, in Abrahamic, it is pronounced Yarushalayim. Daga neng'olole en yu. Kainetis Daga ng'alekab kainet amune sikele kikinde Jerusalem. Ko kit nekotok en yon kotogu kele meng'olole Daga Church of God en yuton. Ko en wakindo chekitupche konetisiet nemwoe kolen kikiwal kainet Israel koik Church of God ko okot chito nekiinete konetisionoton Andrew Najet Daga ko kiwo kot koesio kainet Church of God kou en yu inyoru en Mount Sion Reporters
chebo 1971 akoi 1971 komekosire church of God en barakut ngarato komixeni kainutik Olion nebo oeng ko en kitabut History of the True Church nekikosiren Daga en America konyokowal kole History of the True Religion kokoesio ng'oliot church Daga en History of the True Religion nekasir Daga anyun konyokosir en barak explaining the name akomwa kole kainet nebo kamuktoindet ak nebo Mesia komiten en Ebranic ko kit nenyolu en tupchosiek kou Amos Kechwa asome ale yeisoman konetisosiek chebo Daga chekibo tai ak itesen tai inetisye kouon tekin kora isib konetisosiek chebo Daga sikobit ikuye ile chang tuguk chekinai Daga komiten ano komiten emetab Israel buch inetisye konetisosiek kot chekiyesio Daga inendet kongoi missing